na shetani iwe na tena ili apate kutuangamiza, lakini tunaomba nguvu kutoka kwako, tushike mkono wako kama vile Petro alisema ya kwamba tushike mkono, ili Baba wetu wa mbinguni, mahali utakapo nasi tukawe hapo hapo. Na kwa hiyo asante, tunatoa zake na shukrani kwako kwa uwezo wako na nguvu zako kutuandalia mema kama haya katika jina lako, na tunasema ya kwamba injili hii ya nyimbo, injili hii wetu wa mbinguni ipate kutembea na ikapate kubariki hata na wengine watakaisikia yote, na wote ambayo tumeshirikiana Baba wetu wa mbinguni tukaishi kwa umoja na upendo, na kwa hiyo nao wakisikia habari kama hizi wakapate kubarikiwa na wewe. Asante kwa nasikia na kutenda ni kwako. Amen. Amen. Ari kumwana nyamwanaga wavutse ari umwana nukubona abagabo bicaye akiyemvye nawe akagenda kicara iruhande rwawe kandi ntibamubwiraga ngo se waje kugira gute oya nukuvuga iwe agategera gusa hari umugabo umwe abagabo bicaraga hose yicaraga n'abana hari umugabo umwe akosha umukobwa wiwe wamare ashitsa ku munsi wo gutaha wa mukobwa abwira abandi bagabo muzega muhanura umuntu agiye gutaha. Aba bagabo baramubwira ngo se guko nta jambo ufite ryo kubwira umwana wabyaye mubwire ko azoza kwifata iwiwe ati ndarifite niri ati namubwiye ngo agende nashika azoze azumve isebukwe yumve n'umugabo wiwe kandi umugabo na sebukwe ayumve abo bantu ivyo bavuga ivyo bashima ivyo banga noneho numara gukora ivyo umaze gutekereza ivyo neza nimugoroba nka saa 10 uzoza ukomeza umuriro mu wawe numara gukomeza umuriro mu wawe abagabo ho bicaye baravuga ngo tugende kota mwanaka akagoroba gakahaye kabo bakama bagenda bose bakarongora no muyanzu kera bakomeje bakicara bakanzaga kuvuga harimo umugabo wiwe harimo sebukwe abagabo bakavugaga bakaza bavuga ico umugabo ico yanga nica kunda umva umugabo avuga ngo iwe yanga ikintu fulani yumva sebukwe aravuga ngo yanga ikintu fulani ati naho niho uzashaka uzafatira ijambo ico umugabo wawe akunda nico umugabo wawe yanga ico sebukwe akunda nico yanga naho uzabifatira ati nije guhurira ati ntari ababo bagabo baramubwira ngo tarindi jambo rirutiri natahanike ntabwo birukana umuntu ngo imyaka ntiragera yo kuvuga ngo ntiyicara mu bagabo reka duze muzehe nawe hariya aze kutubwira yewe cyasura ndirimba karimbo kwiteki aho kovu ariko muri iryo jambo warubaje mutama natwe turi kubona kino gihe waramubaje ngo se ubibona gute abasaza bobo n'abasore bobo ubona bakiri kumwe bakicegeranye bakibahanura bakigendera mu ijambo ry'abatamba ariko nawe arakubwiye yuko bari ukubiri abana basore bari ukwabo n'abasaza bari ukwabo abasaza baratawe kandi niho abahungu niho abasore bagirira mu bwenge kandi cyane amagambo ibizerekeye by'imyubakire byavaga hehe mu biganiro by'abasaza ariko ubundi kandi abana bakamenya indero zo kubaka ingo zabo ariko ubu ngubu basigaye bazana bakashaka ngo barashatse ukabona imyaka y'imyaka yo gushaka irashyitse ariko hakabura
ijambo ryo kubaka. Sasa rya jambo ryo kubaka abasaza barabata. Umusaza akagira ijambo uko nguko bagira ijambo ariko bararipfaye. Bakabura abasore bo begera. Ari abakobwa b'inkumi, ari abasore begeraga, abakobwa b'inkumi begeraga abagore basaza. Abasaza abasore nabo bakegera abasaza. Ariko ubu ngubu ibitangaza byabaye, ubu ngubu umuntu asigaye avuga ngo arubatse, ukubaka nta shuri ryo kubaka waciyemo, bigatuma rero yamara kubaka ngo bamarane iminsi 2 3 umuntu akagenda utarigeze usungura. Kandi kera twebwe kuri nanje ko nabonye umwana umugore yagaza arinduka umugabo kugira ngo amubwire ari uko amaze kuzingura abana abahungu habona kuko bahaye bareshana. Ariko ubundi bwose kuva kuri ba data na basogokuru n'abangaba nta muntu urumva wasangiraga n'umugore, kuko gusangira n'umugore bagaze banga ubundi basangira n'umugore. Umugore umushyitsi naza ntamuhembura, iwe ramavuga ngo nabitse byanje n'umugabo simuheza. Ama rero aho batangiye gusangira bituma cyagihe bagisangira bagiraga umuco mwiza, n'umushyitsi yashikaga mu rugo ugasanga n'umugore arashishikaye aramukoreye reno. Ariko aho basangiriye ni ukuvuga ngo ubuntu bwabaye buke, ni ukuvuga ngo bwabaye bukeya, ni igihe gusa cyo kurya bibaye ni sawa. Kandi akabwo n'umushyitsi ashika ni mu rugo, yashika mu rugo agahebura kubera yuko wa mugore yagumye gusangira n'umugabo, kandi akabyima umushyitsi akabibika kugira ngo umubaze babisange. Ni icyo cyagize gituma cyane abenshi abasogokuru n'abadata batasangiye nabo. Kandi ikindi cyongeyeho, umugore umwana w'umusore washikije ntiyakubitaga umugore ikofi, bagaza baganira gusa nawe akamubwira umugabo akabwira umugabo icyo akunze, umugore nawe akumva. Hanyuma rero umugore yacumura, umuhungu yagaza muri ijisho gusa igicure cyonyine. Ni ukuvuga ngo umugore akaririra iyo ngiyo, banamubaza ngo se niki no mwanyira buko akavuga ngo ndacyo, ariko yagaza mukubita igitsure gusa, ntiyagaza avuga ijambo. Akamenya yuko umugabo yanze, akamenya n'icyo akunda, kandi akamukubitira mu bandi bantu, akamenya ngo yamukubita igitsure gutya, akamenya ngo uyu muntu yambuye ijambo rye none nagikoze atanavuze igitsure gusa. Nuko haba nijoro rero akamuhanura akamubwira ati kino kintu wakoreye iki. Nuko wasanga ibintu ingo zirubatse, yagaza arinda kuvuga ngo aravuga umugabo cyangwa baganire ngo asubize umugabo cyangwa amubwire nabi igihe ahabona umuhungu wiwe angana na se. Ariko ubu ngubu umugore wiwe ariko umukobwa wuwo asigaye ashitsa ataragiriye inka, rero akamatangira kubwira umugabo nabi, akamubwira akamenura muhinya akamunakira, ugasanga wa mugabo ko ari akanakira na nyirabukwe azama mukabura. Ni ukuvuga ngo ugifashije gusa abantu bubu aba ari umuntu wihanye ufite umwuka wera, niwe uri mu kubacisha bugufi. Ariko ari ntawo, ni ukuvuga ngo n'ibindi bintu. Niyo ngo nicyo cyakaza gituma mwe muvuga ati umugabo rero ntagomba gusangira. Agomba gusangira. Umugore agomba kurira ukubwira umushyitsi ukuvuga ubu nyine habe no njewe habe no busindasangira n'umugore. Aya nukuri n'unyine racakugora nukuri sinosangira n'umugore, kandi nawe si yo wapima. Ariko se atari uko kandi naje mbikunze ga noneho kubera imyaka mbikunze ngo twosangiye n'umugore, ariko nta yamabirindu. None se ndimwumve ko ari mu kantu ko kunenana cyangwa se ko gusuzugurana, kumva ko mutaye mukata noneho gwa kurya kudasangira cyari cyo nukwanga gusuzugurwa mukabikora kugira ngo umugore ntakazakumenye. Ntakamenye. Unyine haje metode yo gucuma nimba ari ubugari mugashire mwese hamwe, umwe yaza gatora kiwe undi yaza gatora. Yego, ariko mwebwe ngo umugore n'umwana ntiyoriye kubugari gavu. Ntuzi umuhungu wanjye turasangira kumva ko
Timurasangira. Oya, tumuzi ko ari umusore. Tetira pi. Habe na nyina ariyo cumba ngo ngwaze kumeza. Ariko ni mukubimubwiye. Yewe. Abandi ko bari mu gusangira n'abagabo babo. Wewe kutazuza. Wewe usuza nanje untere gu. Kama yiyangira. Bikeneye kama yiya. Usigaye umva ko bikenewe ko ko twosangiye. Ariko gana kera nanone umugore icyo yazaga akora yazaga acumba agacumba inkoko y'umugabo niyiwe n'abana biwe cyangwa nimba afite n'abahungu agacumba n'inkoko y'abahungu noneho mu mwanya iwe umugabo atararya yamuhaga ibyo kurya akamuha amazi agakaraba yamara gutangira kurya akamaza akamwicara iruhande umugabo akarya umugore yicaye aho ngaho umugore amwicaye iruhande kugira ngo amenye uwo niwe twazaga twita ko ari umugore amenye ko umugabo atahaze cyangwa yahaze cyangwa yanyuzwe cyangwa atanyuzwe nuisha akama mwicara iruhande akarya akarangiza utagiye kwiyerera cyangwa ngo bisange ku meza biri aho ngaho ushaka amazi zo wikarabishe noneho kuvuga ngo imboga nizishire abwira umugore tudore namagurukwaga azana izindi areke kwamiza umugabo areke kwamiza ngo imboga zashitse ngo hamagara no kumwicara iruhande akarangiza kurya agakaraba akabona guhaguruka akabona nawe kuja kurya none aramutse wenda akeneye kuja ahantu udahari akeneye kuja ahantu ariko yatetse umugore udahari yogenda mbere y'ukuza noneho afite kakaryo cyane aho nyine ubajije umugore ntiyazaga agenda ngo asige yakoze ibyo kurya ngo abwire abana ngo muzagaburire byaje kuba vuba vuba ariko umugore yarakoraga mupaka umugabo iyo yagiye akamurinda akamugaburira akarya akabona kugenda yaje cyane dufata abakozi kugira ngo mu gihe umugore yazindutse ejo abakozi batugaburire cyangwa ukikorera wenyine cyangwa ukikorera unyera tuyonse twige guteka kugira ngo tuje mu mahanga tuzamenye kwiteka nuko aho umugore atakugaburiye wera n'ibyo tiwotetse cyane ariko nawe ndumva ko harimo nk'akantu aho none harimo akantu twega tuzumye ko aba harimo nk'ubujiji ubujiji ai kabujiji pi nibo bwari ubwenge bwiza cyane ni ukuri kandi niwe wazaga wemerwa ko ari we mugore naka yarashatse kabisa uzarire ikiganiro ga niho kije kuza nyuma twatuja gusoza hanyuma se haba habaye ubukwe bwanyu ukoze ubukwe ukora ubukwe bwo gushitsa ugashingirwa mwitorero je sinashingiriwe mwitorero ni bene kuko kugenda nka ariko ntawa bomboraga oya bazaga baza mwamara gukwa bakagenda bagatuma umugabo wo kuza kwaka umugeni bakamubwira umunsi bazamuzana umugabo gara tasubira gushinguka iwabo mpaka azarinda umugeni wiwe aze amaze gushika amaze kumara kangahe nimba atembera nimba aja mu nka abone kugenda muri ya nyambaro yanyu kubukwe kagahu ubu ni wakoze ubukwe kagahu isoni zari zihari se
no kuvuga ngo nyanaka ameze gute. noneho ubu nyine twe haje iterambere wari umuze mutagusanya n'umugore basigaye bavoma bose neza ubu nyine niko bimeze. umugore afite igitekerezo cyo kugezaho ku rugo agomba kugikora nk'uko n'umugabo nawe agira ijambo dukumva n'imbogamizi. Ibi byaratugoye kera, twebwe kera byaratugoye twaracecetse gusa. Dusigaye tuvuga ngo urugo si urw'umugabo ni urw'umugore. ariko basigaye bavuga ko mwe tugiye cyane mwahahazaga abagore kera mwahahazaga abagore cyane abagabo n'abagore babo cyane nta ijambo bakoraga. Umugore avuga ijambo mu rugo gute kandi umugabo ntiyavugaga ngo umugore asubire asuzuke byamera gutya akama agakubitwa. Nicyo gihe umugore yakubitwaga, yasubije umugabo agakubitwa. Ubu si ukumutuka agaceceka. urumva cyagiye byari bigoye ko umugore yogusubiza kuko iyo yagusubizaga yari azi ko kuri nicyo bazaga batinya kandi bazaga bambara ingoro z'inzovu z'amahembe y'inzovu. Urugoro bazaga bambara urugoro rubajije umugabo. Umugore yavuga yagira gutya gusa akamamukubita rwa ruzovu akama rutemera ubu mu mutwe akaja ibiyaga akaza kuva amaraso ntavuze ga ntagize gutya. bazaga batinya ibyo cyane. nyine nubwo tumuvuga ngo nitwe babi ariko nawe mwari gufite kandi kantu kumva ko abantu bakera akantu bagiraga naho kuvuga ngo ntibavugana n'umugore kandi n'umwana ntiyovuga imbere yiwe. Nubwo yoba umusore nubwo yoba umugabo iso yafashe umwanzuro nuko iso yafashe umwanzuro ngo muragira gutya nuko amateka ni maremare cyane. wowe kwama dusubira inyuma iyo ugasanga twosanga twageze kure cyane ariko dusoza reka dusoze kuri ino jambo kugira ngo tuze gusoza. mbere y'uko mwemera kuko wavuze ko wemeye muri 50 ariko numva wari umaze kugeza imyaka 20 n'ingahe? Nari mfite ki 20 avuga ati aha nagakiza nyine karahari ukemera ukavuga ngo reka ndeke ibi by'isi mbivemo ukabivamo kandi gakera umuntu wemeraga aba yemeye nyine si bene kuko none iyo yemeraga agasengerwa aba yemeye nyine. Itandukaniro ry'ubu nyine ry'abakristo bubu n'abakristo abo bose hari abakristo bane ariko abakera ukuri kuri Imana iyo wasanga umuntu wemeye kera aba yemeye nyine yari umukristo bari umukire abakristo batinyaga Imana kabisa kandi gukunda abandi bantu bakarushiriza. Batinyaga Imana kandi bagatinya n'abantu bakabatinya. Nuko naho ubu nyine byabaye karara tweka twamatonda abimeze neza nta kibazo mwebwe ahubwo twamatonda ko neza tugeze mugeze hafi y'ubwami si cyane si cyane bukirisitu bwakera n'ubwo tibirushe bihura. sawa reka sabire soze twaganire byinshi cyane kuko nibaza tuhamaze nk'isaha yose reka tuze ntitwubivamo wenda tuzofata ikindi gihe tukongera tugasubira tugatangira kandi ibindi kuko ni byinshi numvise cyane mufite mwo tugezaho.
reka musabire ku Mana imigisha hanyuma tuze gusoza. Pasiteri nakora igisha turirimba karirimba bataba Ntakibazo. aho naomba kuwa Mungu natoka kwa Mwokozi wangu, niteleka na maji mengi, tatembea. Haleluya, ni pendo kubwa linaloporoka moyo wangu. Ee Mungu wangu, nakuomba nijaze pendo. Nijaze pendo lilokuwa, linibidishe siku zote. Rohoni na zuri, nitumikie. Haleluya, ni pendo kubwa linalotoka moyo wangu. Ee Mungu wangu, nakuomba nijaze pendo, nijaze pendo lilokuwa, linibidishe siku zote. Rohoni na zuri, nitumikie. Hazina yako nipeleke kwa watu waliopotea, wafahamu pendo kubwa ulinalo. Ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru kwa uwezo wako na nguvu zako ambazo wetu wa mbinguni, wewe ni mwenye uwezo na mamlaka. Na tunashukuru Baba wetu wa mbinguni kwa makuu na maajabu unayotutendea. Sisi wanadamu hatuwezi kuyahesabia, ni mengi na unaweza kucha unaingia, lakini Baba yangu tunashukuru mkono wako, kwamba ulisema ya kwamba mkono wako si mfupi ukashinde kutenda. Katika Isaya sura yake ya 59 ukasema ya kwamba na masikio yako sikizuili tusipate kusikia. Na kwa hiyo kuishi kwetu ni neema yako, na kwa hiyo ikiwa tunaomba saa hii wetu wa mbinguni, tumesha zungumuza gisi ambapo umetuokoa na mzee kama huu, gisi ulipo umuokoa alitumikia shetani wakati wa mbele, lakini baadaye akaja kuokoka kamuokoa. Basi naye akasema makuna miujiza gisi ulipomtendea. Na sisi kama tunapo hapa tunashukuru, kwa sababu kwa wenye ulifia na sisi umetufilia, na sisi tumeokolewa na wewe. Na kuna shetani wewe na tena ili apate kutuangamiza, lakini tunaomba nguvu kutoka kwako, tushike mkono wako, kama vile Petro alisema ya kwamba tushike mkono, ili Baba wetu wa mbinguni mahali utakapo nasi tukawe hapo hapo. Na kwa hiyo asante, tunatoa zati na shukrani kwako kwa uwezo wako na nguvu zako kutuandalia mema kama haya katika jina lako. Na tunasema ya kwamba injili hii ya nyimbo, injili hii wetu wa mbinguni ipate kutembea na ikapate kubariki hata na wengine watakaisikia yote, na wote ambayo tumeshirikiana Baba wetu wa mbinguni tukaishi kwa umoja na upendo. Na kwa hiyo nao wakisikia habari kama hizi wakapate kubarikiwa na wewe. Asante kwa nasikia na kutenda ni kwako. Amen. Amen.